Abasabo ne banyabo ujja kujja mutosiza kwengalo muna nakolwale tukolomberwa muzeeyi Kyakulaga era nga nsobola okuba nga nsinkana kuba mu kubasada era we tukoba nti oba mu maje baba ba legend nga badirwana ku bakola ki batukokulekera bw'abaana bato amusada ono amaina kasobola okuba nga yeyandula atukobereko tuve ku nge tumubuuza baba amaina nairobozi amaina ninze Mulagala Steven. Yes sir. Omwembi omusogato wakadongo kamu. Yes sir. Yes. So muzeeyi Steven Malagala tusobola okuba nga tumuchaza ku sawa dino muzeeyi tukonda osobola okuba nga otununulako ku engeri Fred Kyakulaga engeri gy'omuyambyemu okuva obulwaire bumugamage kubanga ebigambo bingi by'edda byayogerwa nga muzeeyi Malagala bw'atasobola okuba nga ayamba bwasirike ffe twavaayo twakatubbe bana waliyo abantu abatenda ki kamera ngaye nga abantu basobola okuba nga kola ki nga alina okuba nga alina engeri yamuyamba muzeeyi twanjenza okuba nga abantu bamana Fred Kyakulaga ono wamuyamba otya. Kyakulaga ono alwaire okumala ekiseera kinene nga n'abandi bakaali kumanya ti mulwaire. Yes sir. Kyakulaga bw'alwala yava wano najja okuwulira nga ali Mulago. Mulago wano e Kamuli. Yansaba ssente n'amuweereza ssente ng'omuntu n'abisaawo nakulala n'ajja yali mu irwaliro n'atuuka yali nambonaku n'ayongera okumuwa obuyambi ayengera embeera ye nga tinungi. Awo mu irwaliro weene yankoba muna muzeeyi ndi bulobulamu wange ati bulungi nzizaayo eka nambuuza eka wa nga ndi nti wano enabisiki eka amaka nga amaka tigaliiwo bulungi n'avuga n'atuuka ku kyalo kwazaalibwa kwendidi n'anoonereza n'agaana mukoire mwe nga bali nkuba nti mukoire mwafumbirwa mwamina era naye yavuira okujja nga Kyakulaga azira wantu watuufu wabainaaba Kyakulaga mukoire mwe yakoba mumwiza ewafa nze n'amuziikako nze niye yava yewatoola omukyala gwolina yezirayo ku bantu nabona bayinabo osobola kumanya nti niye tunamwiza oba gayira abaafuire ono asobola okwemerera mulumbe lwe yakala nti kankulagira wali maama we mwaliko ga maama ye kwe maama Kyakulaga mwene yali nga yavaawo. Yes sir. N'avuga n'atuuka wali omukyala oyo omukyala yanjaniza n'amweyanjulira n'ebifa ku Kyakulaga yakoba omukyala yakoba galo n'amaka baba we Kyakulaga gayandekamu ng'afuire aye bukyanga ajja mu kwemba abayita faayo kuidda abayita kola kiwaka kale n'abataka abaire tabeewa so Katonda yayamba Kyakulaga twamwiza yabagano banange bakola obuyambi bamusitula bamutwala edinda that very day bankubrace mu nti Kyakulaga tumutwala edinda ali kuyonda obuyambi buno n'abakoba kale njabageereza obuyambi so anali nkaali kuweereza buyambi batandika okorya kitinga Malagala atatuyambye takoze nga tubaidde envuire naye kubanga n'obuleera okumuluma abaire asula wamwanyi na mukazi wange nga niyasula era ndiwe tuvanga okumwidandaba nga tuli wala nifuida so embeera dabaye but for me I kept quiet kubanga nze okweta mu kamera kize kikingasa wabula obuyambi n'ekikulu. Yes sir. Ekyokweta mu kamera tikingasa ayo obuyambi n'ekikulu paka n'olwaleero luno Kyakulaga bamwiziza nasuze wano kulumbe tukoze buli ekyetaagisa ne butindiwo era njava nga tumaze kumuwerekera kati n'enzobe kuno obaka bw'owako abembi nga iwe obaka bwe ndi kulekera abembi banange ndabasiima nti mwebale okwemba naye abembi ba Busoga mulwaire nyo okulaya obusoga mwebale ku ibaatu eyo nga kwe twatandika ng'embeera mbi nno nga n'abasoga bene tebenda Busoga lwaibwe kyendi basaba imwe ababaako mu Kampala mwidinda Mbalala iganga n'ebitundu ebindi amayumba g'embone yagebbeeyi n'ogegomba oti nenda nzimba ennumba efaanana eyo ng'okaali kutusasira kizimba nnumba efaanana eyo gy'owegomba ijeeko zimba akatono akakugyamu oba kanaaba kaisubi aye nga tuyidi nti awo wanaani nigasula yanziza baba webale ino yanziza ino kale mbenda ino amina webale kwida kale wabale okuba mwekumira ku Sunset Media olunaku nsobola okuba nga nsinkana kubamu ku basadde ab'amaanyi bwebeta Steven Mizindaalo era nga nsobola okuba nga musinkana kulumba eno nebeta nabusiki yesebo tuswaire ukiriwo okuya mwami Kyakulaga tejja muswaza ino aye abembi kutegeera nga nikoze ki tuswaire wazira bembi banange kyemba koba niki
tube balala tugemagane tubenga abebusoga busoga ebenga yamaani no nga tulina amaani nga buli muntu awulira nti kaisa kivuye kigambo busoga tuba tulina amaani naddala baife abebusoga kyera bikwenda tugemagane tuve ekintu ekitya tuve ekintu kirala singa buli saawa eno nguwe kirala kulumba wano Kyakulaga aye no ereda abantu bakoze ki baide mu bungi era saa nja kubabalira live twembe Kyakulaga tumusolokeza akasente akabaana kubanga wede Kyakulaga akoze ki arasa abaana ati mutwe naye mati kandi akulimira obwana obukankada obwana we bukankada obwana bwa Kyakulaga obwana we bukankada bali igulo bwali enjo kama nawo kati mpanya kyendikeza kundi tuyikeze magazi saawa eno tukole Kyakulaga mufundire sente era kidi tunajua kuvwao ngamanje okusonde sente edimanga di malolumbe mba kuno bugambo bwosembyayo baba obugambo bwangu ensembyayo ni buno nkoba nti abaidi okulira abazi muna abavire bule nebweya mwe bali kuida soba nange bembi banange nimwe abataka mwe omubere olwale luno teyanziza ino okudo kwekera mwembi muneife Kyakulaga teyanza baba amaina nebolozi banita gumba nkanika bugali nabakazi yesebo ndikwenda okutwala ebigambo byange bino ate abandi mwiza n'okuba muti oyo nigumba kituufu yaye abawulira maina abandi muwulira banakawulula kanagona ndikwenda otegeeza mwena omusaado naalina engeri yatukoleire mu ngeri yemutasobola kutegeera auta ku TikTok yatubonesa abantu byomu yatuwulira buli kimu so buli mwembi tuli kusaba ido yembere ku Kyakulaga ngo omusibula zensigairize gumba nkanika bugali nabakazi ati endongo gyenkubye bavudoro waliwo akemba kaifuka nakayaka baketa batya akali basabulenya kasabulenya akemba kasabulenya ndaira sabule ndaira sabu ifo baba serebu oba producer oba bana comedy oba bani fetu batukirira olwalero nombe no nyango musada wango no nugwebeta abe kanso kwanga nsika solo kwanga no aminage sanga baba kalize nasanga amaina nairobozi there's a producer Sakofix on the beat the recording producer obusoga ono ni Sakofix ali kuba mu kunamba ndala ezira gwasinga ateza gwenkanankana naye bwazageza nti iwe mwene owedembo okumuta mu kifo kyoye ndaye nga zetendi dinikuba mukubasada bankubira omunolo ensi neko beteko nensi nesima yanziza Sakofix ndi wa mukisaino okubanga nsinka ine kulombe runo Sakofix nabonekanga omwami ono Fred Kyakulaga yali atuse ku studio yo okusinzira kumbera Fred Kyakulaga iwe kikyobeera omwindi kuko ine mukubona ng'okuko shendi ku Kyakulaga ekisooka abaire ne pride ng'omwezi yesebo cause mubembi okuba ne pride kyo kyabulido ate kyetaagisa kabembe okwo credit merenje muwabeere yewe ekitiibwa ng'omwezi so bannange ekyo buno bubaka bwange katubusembeyo nga tuvire mu byenaku bwobanga oli mwembi ng'oli eyo bwoba tobitiire ku mikono gya Sakofix ngayo oyenda kuba ngoma olina okwechekinga oba olina okwechekinga webuulirire ononereze lwaki kubanga ni Sakofix n'omuntu ojja mu studio nga talinonya sente yasooka okukwegesa kyakukola zena asima ino omulimo gw'olikola ku TikTok everywhere nakusaba abantu bongere okusupportinga abantu oti ni bana abali kuvaayo ne bapushinga obusoga okutwaliza awalala abantu mu bitibwa ebyendawulo minisita maama waife owatuwalizimu nakusaba Dr. Hussein ono yeno omwongere mu kumaani nife okutwaliza awalala kutumbula obusoga kituufu andowooza emyaka negikaali tokajja kubanga bandikiririzaamu baida kwekiririzaamu nize brother ni omukonko mu mwirugavu yesebo saizi y'abakyala bonna era nize omulaalo w'embuzi ndi omu ku bembi abaidi okwerekera ku muganda waife mwembi munaife Fred Kyakulaga era nga tusokunolwa kya mukisa mulungi nti abantu batulaze omukwano nti bakwenda abembi abantu baide kulumbe bavairewo bangi abembi okutwembi okutukubya endongo ng'akalombolombo bokaijako okwerekera abembi banaife tukubya endongo okusumira olukoba lwene kadongo kamu so buli kimu kikatambula bulungi okuziika tukatambuza olumbe bani nase ne baganda baife abeetebwanga bakadaama ne basikadaama batubeerere bwino tujja kubeebaza buli omu alina kyeyagema
banji basindikanga sente bakobatirize kuwere mitwalo ku mijijo kwa yo mulo iraje datuka otakaboti nzakwende tegera kigambo kyona abandi bakobati itizo sobola tegeza abantu ntikwere kino akulaga ekyo kukolera ku tulikola ki mukusondera mulo wayo nomwami yampeza akasente ke aliwo yampeza akasente ko yamitwala era nagatwala kaziza kukwidanda bakyakulaga gira ku sente ninji aye ngabo diente kateka ya katonda bintu birema yanziza walumbe jatulugunya twabanga oti kayitwaza bamusango ekyenda ku kyendi namba kadongo kamu mbere ndikwegaita ku Kyakulaga ndikwegaita ku Malagala ndikwegaita banange tulinena ku yamani uyo Moses na kuti yajja bananze ndasigala ntya wabula abasoga mutuwagire we tuba tutusenga bana tuwagire tukoze ekyama kulino okwenda okutaasa munaife katonda ademye mwene kikomo wawanika obeza kyakola bituwe bigire bago kuna ebigambo bayogera eri abembi baino okusinza kulumbe woluwaine luno bembi banange kyendi bakutira ekisooka obusoke tube n'empisa ekyokubiri tutawukana tuli batono abembi twawukana wikimini ze itafali libalikoze eki libalivireku abembi abasoga ko bofuniewo tuzimbe iwanga otanga okwo itafali ogulanga kwembuzi ogulanga kwenkoko so tikukola oti muvubi oti kando tendifunie ningi kangabira abakazi kana tiwe kiri tuli huli okuswala abembi nifo tusomesa abantu nifo tubeko ekyo kusomesa abasogeza kyakogera kindi ninena kuyamani ya Kyakulaga yanziza asigaire nga niwe nize mukaire side salongo kama ifame na sewa yanziza ino amena nerebo zinga bulido waya yobeta nobakaza kwerina ali awomerwe enyama abakazi abasinga bakobamba onunula mukama waife kati okulumbe nola Fred Kyakulaga nekitulese tena era nga nesawa dino buli mwembi ekisobola okuba nga kikola ki nekimulese wano iwe kulumbe luno kikyo osobola okuba nga oyegako nti mwembi ki oba abembi twandibere tusaana tutya okuyiya okusinza ku mbeera gy'obwaine kulumbe lwa Fred Kyakulaga buti so upaliza walo kutusalala nti azira kyamani no kyendibona nti Fred Kyakulaga waliwo okweneteganya nti obaki bekuba buli mwembi musoga muganda ali wano osobola okuba nga edda yanziza tukajja mu maaso nkakuweereza era nga abembi bangi benkasobola okuba nga nti okkirira era nga tugeza okuba nga wali abembi abandi abasigaire mu kibuga wabula ffe tugezeza okuba nga tufuna kwabo bonabona abasobola okuba nga bakola ki batuukawo tuyanziza tubali okuba nga oidda munange okuziika kubanga ti byangu baba neyanziza ino Dr. Hussein wena we bali kutuyuwira omubiri muganda wange mbeera mbi obaawo mbeera nungi obaawo nkwenda ino muganda kuba nga yeyogerera amayina ge kasobola okuba nga mubuuza tusanga eri baba kale baba tutoye ekitiibwa ndiwo abakwenda nsi yo kale sobala okuyiya baba sobala okudda okuziika era twaberewo paka amaina n'eiroboozi ndi Fred Mugere yesewo omwembi wa kadongo kamu Fred Mugere ali omanikwa ino ng'ate abandi wano ku Sunset Media kasita ogituukako oba oli gyamanikwa amina kasita ogituukako oti nga bwejja okuba nga okyera ebyo bikoze ki tibiweire wabula olugendo otandisa okuba nga oluniinaku ki konfete ifete tuli wamu mpozi tunoonya muntu yakikubaira twena tunomerwa ino okuba nga ntandise kuno omuntu omuyaga nga olina nti kati ntandise ni Steven Mizindalo namutoola okuva wansi paka wangulu okitegeera so endagala nange imwe natandika okuba nga zane yagala kuniwe mbanfire niwe otalidaziika katonda alamula yakwata omusaada oyo mubaaliwo yaliwo obala okuba ndongo tugikubye olina enemba emeka sawa nodi wakafulumyako nenemba ina ezaluli ku video ndino odiyo mwerere oli wamukesa nti ffe nga aba Sunset Media nti munange tetusobola kukunoonya gy'oli aye wabula ffe tusobola okubayo chance twakuwa kwakemba kalala kawaka video twakakola ki twakakuteerako nga ife kale weenaawo nsobolerera okusinkana omwembi gwebese kazi mingi atogeyanga bwenyaga tetikayomba bwenja ndikalwana n'abantu baba neyanziza baba webala okukakalabya n'okutubeererawo nga ife abembi abasoga banange mukola kyamaani ino abakola ku TikTok tuli ku ssaawa eno okuwerekera mwembi munaife Kyakulaga Fred omwembi waife yatuviireku zira kyakukola twenalize
era abembi tuli bangi ino otuli kuidano okuwerekera munaife wazira tweyanza buli omu aidye okutuwa obuyambi mwembi waife embeera tebaire enungi aye Katonda ate bwageze baganda bange bamama niba inaze ndetebwa chali waimwe izedi akati akomuluyira akatati ya muliro walugono nene mbedi ni kamara